Iyang o kasadanya mangko. Moni pampachuan tolech masakaratang wow pa kupran sa machay coach. Wow nukilabalap karos na badyang mamuso chako government. Huwag chuan wow ang chuan wayong sak. Yes, sapol machay rongan Rahnwet o ngay rating chowe. Mapampachuan ta kitarong watch. Sapol machay rongan Rahnwet pek. Kowoupen Rahn Lien Sampah ang taryo krisa silo Lien Pohnpei. Irai punen dia kanen Lien Pohnpei patroyong nanarachman program ang Kowoupen Rahn Lien Sampah no March 8 reakrisa silo ng Kolonia babachon mga Spanish Wall. Tuan masansal sangkap na Lien Pohnpei the Honorable P. Audepen tatokan barrage via tatoka Lien Pohnpei pwekaraana kamanamanda sa Pohnpei State Legislature kaysa o wiadarana na lateyo only karos ng Pohnpei o pwekapultawach kap nagachawang kapingkiyang puinandi karos wanarach matatoklaw makaparatar pwitakan masansal barrage. Yay Executive Director Kowoupen Coalition Against Domestic Violence Miss Cynthia Kaput Mawyakino Speaker and Rahn. Yay li manage magnapapali organization tapali yung maganyang patrowan kasawas ang Pohnpei Women Council na nirayakan magtata kapal kasabay may li o sarabing propulkan kisosotay. Li manage patrowa walyan touch magtali wanyang touch yung Rahn hindi na Lien Pohnpei o yisong ko kung labalabang Lien Kowoupen the Honorable Order Personas na patrowan niyang li manage pwerampil kasaredarach maluchuch o nan project kan conference kan o pilkamakit kasampalakan may punen Lien Pohnpei kan wiyanan tarach. Kompak masani Archipel Project tapos tapokach mapansasasang President ng Pohnpei Women Council Mayay Miss Emiliana Mutrasha ng video na betro ng PCCH YouTube channel. Dito aralaban tarach kachichigo na betron way. Digital Innovation and Technology for Gender Equality #Embrace Equity and Post-COVID-19 Effect. Kino Speaker Ms. Kaput patrowan malabing patro takasay equality o equity. Pit meled apan tarak memyanan pungan olori karas mentacho wagpasangkal memyaran amen. Apatrowan kawewan mapuko takachot memyaran amen olori yay ong nakamabang karas popil ong nakirtanwe. Welcome apin tona sa wakaping kiyang rail olakan Magpulikitiya rarach malanso, warang tachong raidiyakan ng program kesempwal watch. Church tasong ko pong pasinas, pertachong at sa karatawach, o kasalita mayroong kapal kayo laut, may raidiyakan kong kalapsopay, o dagkiyang namanong ko pong Lien Kowoupen, yay family violence. Tamo ko sa payrakan makong kapangatapenin ni. Sangan railwatch social action ng Lien Kowoupen. Apo sa oras ng Santa Pildaleta Pohnpei. At atsuwan na po kami raidiyakan kawakiyang pinigneyo way may nanang kasempwal. Arya ko na meled uchuchun niya ng pumanchun way ang nakachiklang kaiskan mapitata family violence po o nata ko melede ang kak niya na newal kusun pinigneyo kan. Yay cold kadak o natin tuksaw na uyawaran o tuksaw pukat yay nga kasang mga daw mga Pohnpei anas wan chukat na pendoko urosang Pohnpei tuksaw perperta koko o sang chocho o iray punandiyakan mayang tatsyon programo chimiyang aki lian alaman Pohnpei lian matadanim lian mant sumtawan lian nanwal Lien Rosanmal, Lien Education, Lien Lede, Pohnpei Women with Disabilities, Matter Trackers, Girl Scout of Pohnpei, Lien Kichi, Rainbow Sampah, Lien Pohnpei Matadanim, Lien Pangalap, Lien Ononlang, Lien Wei,
Patohieng, Pohnpei Davis Club, Lien Mercedes, Lien Mogala, Net Indigenous Women, Lien Roy, Organization of Women, Lien Kolonia, Kusrai Women in Pohnpei. Yay Lucille Apis Overoff Sampinglap, Mawianas Pohnpei Taguin and Tarach. Pagkapitan tatakan Tarach, Director of the State Department of Health, May Senate David, Patroa Waliata Kapina, o Sobe de Carsa Wing Pohnpei, o Kapingiang Pinandi Cars, Makabayata tatakan Tarach. Vice President of Pohnpei Women Council, May Maria Tonra, Perpetual Walianti Organization, the Talian Lee Watch, o Yarach Malkatong Muleta Kong Lee Coros Nan Pohnpei, o Chun Wing Sak, Mayang Tachan Tata Kesempwal Watch. Pohnpei Women Council Perpetual Yaya Rachman Conference, the program kay Kowoupen Rahn Kesempwal and Tarach, Sangachan March Rial and March 10. Kompilkat masani treatment program and ewa ran catch nan video kan mapatro nan Facebook YouTube channel. Kompilkat check treatment program catch nan kawawih ran and di mapatro nan video program and Rahnwet nan Pohnpei mapatro nan Facebook YouTube channel. Yay na chota masaban macherong ang Rahnwet kailangan ng porkaros o kasadelya. Sa